Asyai Sukulu wa Musingi wa Nzambani ulawi wodini ya Nzambani Kitui cha wumiloni wa syua nimatelemya kuveta syana syoo sukuluni maimwenda mwalimu munene avetangwe kwa kila maweta withiitwe aitumia mali ya sukulu na hii vamwe na kulasimithya Asyai kumya yeelo mbesa ila maweta itumikaa kutwaiisya maundu ma sukulu na mbee indisya ya mivukoni ya uungami wa sukulu maofisa ma volisi ni malasimika kuvika sukuluni kuvovya Asyai na ala mena uthatu na kimunene wa volisi Nzambani Henry Otieno aiweta sukulu withiwa huungua usese nginya vala wonthe ukathinikiwa. Onesimus Chalo ni wa kusia ki chonthe na atumbanisya ilivoti. Asyai Sukulu wa Musingi wa Nzambani ulawi wodini ya Nzambani Kitui cha wumiloni wa syua nimatelemya kuveta syana syoo sukuluni mova kila mwalimu munene wa sukulu pamwe na mwene kivilo wa sukulu kana chama nimevetwa kuma sukuluni usum maine na mbee wanene ma kisomo na maofisa ma volisi ala mevikite sukuluni kuvovya uthatu wa Asyai aya nimeenda manengo livoti ya mwanya ya undu ilovyesya sukulu syithiitwe itumikaa itina mathukumi ma sukulu amwe kutia mawia matevitwe ona kwithia Asyai methitwe mayiva mathie ma sukulu. Mimi I am a former board member na tulilaunch hizi complaints kwa committee ya shule na tukapeleka kwa our sponsor, maana hao ndio wale wawakilishi wa karibu tulidhania wanaweza kutusaidia kupeleka kwa ofisi. Sasa tunashangaa sana kumkisema a formal written na mliletewa barua kutoka kwa sponsor wakilalamikia hii shida ya shule na unatuambia tukuje na formal. Asyai ametula muti mwalimu munene pamwe na chamani wa sukulu kwa kulea kwithia na umilu wa undu mali ya sukulu iniutumika vala maweta kana vethi tunatumi muthuku wa mali ya sukulu na Asyai kulea kukonya maunduni ma sukulu vala maweta alimu ala mandikitwe ni Asyai methitwe maitia wia pamwe na asungi ma sukulu kumana kulea kuivwa kindu kila maweta mayisa kwitikila kiende nthini wa sukulu na mwana wakwe grade 4 ninumisie mana 5 mako swimming na mwana wakwa ndathi swimming na sioka numia mbesa mana 3 sia kumotivate alimu that year sia nila sia ka class 8 va sukulu ya Nzambani ni vakomete ngilina yana mbesa syakwa na kila muthenya syana syakwa ni sinu kana nini va mbesa bodela hivo mwalimu osiye Asyai yona tutamesi ala manekala ilobi menu chwa ni corona ya mamina ni mama okiolitwa ba ni mama okiolitwa bodini ya school ni mama to samea Musingi unetie mwana ba 6 na kwa nisomethete ba myaka 13 ndiasa kuwa musami ndeta Asyai akasa kuwa musami mwalimu kitaeleweka ne ndoto elezie nesa suoni cha withe anacho itina wa mathina akwivwila sukulu Asyai yakwisila utongo wa kanisa wa Nzambani ulaungamite sukulu ni wandikie muvya wa kisomo sub-county ya Nzambani valua ulikilile vatani indi valua usundu Asyai matunda tuliandika barua tuliandika barua hii ni ya ministry hii ni ya ministry mwenye alitoka tulimwandikia tukicomplain chamani wa shule kutoka kwa kanisa yetu na hiyo ilikuwa ni shida na ikalontiwa hiyo shida na tukaandika tukapeleka kwa ministry hii barua copy kwa ministry ikakuja mwalimu akacorrupt tukapatiwa mtu ambao watu wamutaki chama ni hatakikani kwa hii shule hatakikani katika hii shule anakula shule wangu tuliandika na iko na rubber stamp ya kanisa tukapeleka tukaenda tukaandika barua ni kwa TSC sub county director malalamishi yote ya shule iko hapa tukapeleka kwa ofisi na kuna kitu kilifanyika kama mnasikiza hao wazazi toweni mwalimu mwende na yeye mathina angi alasi ama kwenda mathini kweni pamwe na kuvunzwa kwa komiti ya sukulu ila maweta tayasobiswe ni mwalimu munene na ndithitwe ikwatiania na Asyai bala maweta mendamo manyuve komiti ingi matona kwithukianisya nayo maana mimi I nursed my wife for 2 weeks kidonda ya mgongo akibeba matofali ya kujenga hii shule tulikuwa tunatoa bati moja kila mwaka tukijenga hii shule na tuko hapa tujenge hii shule si tuharibu. That is why these parents are here and their grievances must be heard. Grievances zao shida zao mpaka zitatuliwe. Mkituambia mambo ya mkilea ikuwa security zone itakuwa security zone na hiyo security itasoma.
munene wa maofisa ma polisi Nzambani uletongwanisya na nene ma kisomo sukuluni uu inena na asini wa menda Asyai kuandika mathina mo na kumatwa ofisini wa kisomo kindu kila Asyai amaliana nacho ni kwithia ni mandikia valua usumia mivuthu mivitu na kumitwa ofisini wa kisomo Nzambani indu wonthe ndwathinikiwa kuma na ngusanisyo ii avisa uno aweta kana yusukulu uu wa Musingi wa Nzambani weyendea na kalenda ka kisomo withia we ungu wa usesei muvakela mathina amethinikiwa. Kama tunaweza turudisha hiyo vichwa vyetu chini kidogo, tupatie hao wanafunzi nafasi ya kusoma, wamalize, wafanye mtihani. Vile sasa kumekuwa na hiyo mavurugano na a lot of tension hapa, right? Tumedeclare hii place a security area. Tunaelewana? Tumedeclare hii Nzambani primary a security area, na kama mtu atapatikana anakuja kutaabisha management, sio management program ya shule, atachukuliwa hatua na sheria vile inavyotakikana. Imetho on the masesi mobya wake somo subcounty ya Nzambani kumya otio waitambia lo kosa itina wakwithia methi tunambalwa wake ochasi aya ofisini wo indi mayavikia na kusungia cha usenya mavika sukuluni una kuweta kana kila kiende kati wa asina mwalimu o titamakisi tilivote vilingwa movo Mutongwe TV kuma kaunti ya Kitui. Neta Onesmus Chalo.